Kita po sa Pinton paglaran papat kalau pangan dari rombongan bisa tersenyumkan pimpinan Makoboy. Siapa yang kasih berikan kegiatan salah kelapatan. Bangunan yang nato lang di Jogja disipulik sa kaca disadar sa merong kaka. Mungkin puno na aking tungkol isawat sa fokus na pagkakay. Dinasasa pa pangabangan ng kakamalikan ito. Berapa na niya ang tulang mula niya yung para pagkakagawin ng talatang sa pagkakay. Yung topik mahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketergenungkan dengan rombongan di Sanggar Seni Rupa Parantos Pinton Kin Pembinaan kita